ljudi, ovo će biti thumbnail ovog videa. Znači ljudi, danas ćemo raditi reakciju na diss track Serbian Games BL protiv Full Borazera. Jajmo. Čekaj da stavim facecam. Gdje sam ljudi? Ja sam odgledao već jednom. Novi klip, ajde play da stisnem. Pa gdje ste bre ljudi? Pao mi je sistem. Čole, ti si stvarno dobar tip, ali najjači ti klik kad sam u njemu glavni lik. Čole, jako lepa ti frizura, drugarica iz osnovne isto tako fura. Ja i ti, PvP, puko si u startu, ima da te okačim oko vrata ko kravatu. Kad vidim tvoj klip, isključim kompjuter, frižider, toster, pa isključim je router. Čole, tripuješ se da te vole, a u stvari možeš da uhvatiš me dole. Kako slikam. Luka, bolje da te zovu Lule, kosa ti je masna i fore su ti trule. Nosiš dugu kosu kao da si žena, ne znam da li si ti ili lepa Brena. Samo čekam još da postaneš vodni bloger, kad prestaneš da snimaš zamenit će te Joker. Toliko si ružan, shvatio sam nameru, zašto nikad nisi upalio kameru. Luka za put, Borazeri si bruka, al nemoj da si tužan, neko mora biti ružan. Neko mora biti ružan. Neko mora biti ružan. Kad u kadru su Čole i Luka, Niksa je sa strane. Šta ćeš, debeli, ne može da stane. Od tebe nema korek sa cele estrade, ali imaš full Borazere da ti prosjek hvate. Ma Nikso, gde je tvoja limuzina? Nemoj da me lažeš, pozajmila ti strina. Vidim da si opasan, opasne ti pesme. Na njih niko kliknuti ne sme. Ali dobro brate, nemoj da si tužan. Neko mora biti debeo i ružan. Neko mora biti debeo i ružan. Okej. Dobra, ali bolje je od Full Borazera. Ljudi, to je to od ovog klipa, nadam se da ste uživali. Ja bih vas samo zamolio da me zapratite na Instagramu. Imam pratioca i pratite JZZ, on je napravio kanal i obavezno se subajte na Dajin kanala JZZ, slika Neymara, ima video snimke i on je tako napravio kanal, zato ima koliko suba. Ljudi, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe. Mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Ćao! Ćao!